Pokret slobodnog softvera nastao sredinom 80-ih postavio temelje borbe protiv umjetno stvorene oskudice resursa nastale komodifikacijom softvera. Ta se komodifikacija u svijetu implementira restriktivnom zakonskom regulativom koja proizlazi iz koncepta autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Richard Stallman, začetnik pokreta slobodnog softvera, osporava shvaćanje da je autorsko pravo prirodno pravo. On koristi zakon o autorskom pravu protiv njega samoga, kao instrument za stvaranje provedive slobode, a ne zakone intelektualnog vlasništva kao provedivu neslobodu. Stallmanova opća javna licenca inzistira ne samo na tome da se ono što se objavljuje pod tom licencom može dijeliti, već i da sve prerađene verzije materijala koji je objavljen pod tom licencom moraju biti slobodne. Mackenzie Wark u System Hack u članku Hakiranje vlasništva za opću javnu licencu piše da se ona može shvatiti kao istinski društveni hak. Ona je to u estetskom smislu te riječi utoliko što se koristi dostupnom materijom. Ona koristi zakon o autorskom pravu protiv njega samog, kao način da zaštiti ono nešto malo prostora za slobodu i suradnju. Ona nije program ili manifest, ona je aplikacija. Stallman proširuje hakersku estetiku van sfere programiranja u društvenu sferu, ali na tom novom i većem polju nastavlja praksu hakiranja na manje više isti način. To je njegov genij. Stallmanov hak i pokret proizašao iz tih temelja na puno načina ostvario ideale hakerske etike koju Steven Levy u drugom poglavlju knjige Hakeri definira kroz 6 principa. Pristup kompjuterima i svemu što bi te moglo naučiti nešto o tome kako svijet funkcionira mora biti potpun i bez ikakvih ograničenja. Sve informacije moraju biti slobodne. Ne vjeruj autoritetima, promoviraj decentralizaciju. Hakere se vrednuje prema njihovom hakiranju, a ne prema izmišljenim kriterijima poput diplome, godina starosti, rase ili društvene pozicije. Na kompjuteru se kreira umjetnost i ljepota. Kompjuteri mogu mijenjati ljudski život na bolje. Krajem 90-ih bilo je već očito da su internet i slobodni softver jedno drugome omogućili neviđeni procvat. Jedan od najfascinantnijih kolaborativnih projekata slobodnog softvera bio je tada kao i danas Linux kernel, osnova slobodnog operativnog sistema GNU Linux. Linus Torvalds je 1999. dobio nagradu Ars Elektronike. Prestiž, ali i umjetnički kontekst nagrade mnoge iz tehnološkog svijeta, a sigurno neke iz umjetničkog svijeta iznenadio. Josephine Berry u članku Bare Code piše: u rujnu 1990. žiri Festivala umjetnosti i tehnologije Ars Electronica dodelio nagradu operativnom sistemu GNU Linux. Ova nagrada za kategoriju .NET pretvorila je računalni operativni sustav razvijen otvorenom suradnjom u umjetničko djelo. Ostavimo li po strani dišamovsku gestu žirija da kao umjetničko djelo nominira proizvodni alat, mogli bismo kazati da taj događaj ukazuje na popularizaciju danas često povlačene analogije između avangardne umjetničke prakse i proizvodnje free softvera. Ta se analogija sastoji u prepoznavanju da aktivnosti stvaranja kako umjetnosti, tako softvera definira nužna kolektivna priroda kreativne i intelektualne proizvodnje. Prema tome, usporedba između avangardne umjetnosti i free softvera ne ukazuje samo na kolektivnu prirodu kulturne proizvodnje. Ona također ukazuje na revolucionarne učinke koje to saznanje može imati kada potrošač i proizvođač postanu nerazlučivi. Isti san o nerazlučivosti provlači se kroz avangardnu želju da se umjetnost rastvori u život ili prije da se umjetnost ostvari kao praksa života. Podjela umjetničkog rada, neprijatelj takve nerazlučivosti, ključno je polazište za avangardni angažman kad god se konceptualizira revolucija u kulturi i preko nje. Umjetnik genij, vjeran modelu kapitalizma po kojem pobjedniku pripada sve, sposoban je sakriti heteronomiju kulturne proizvodnje singularnim izrazom ili posjedovanjem suverenog intelekta i obrazilje. Radikalno ostvarenje umjetnosti bilo bi dakle smjenjivanje suverenog proizvođača i vraćanje zajedničkog bogatstva kreativnosti njegovim vlasnicima, mnoštvu. Zbog toga ponovno prisvajanje i transformacija umjetničkih sredstava proizvodnje dobiva na značaju. Dakle, otvaranju kulturnih izvornih hodova sa nepredodređenom svrhom. Korištenje za proizvodnju umjetničkog dijela vlasničkog softvera kojega je izvorni kod zatvoren znači ili da se mora pojmiti da uzorni karakter dijela funkcionira drugačije
ili nikako. Odnosno, ta se ideja može formulirati kao otvorenije pitanje. Koji je uzorni karakter net arta? Ako, kao što je većinom i slučaj, net art umjetnici u proizvodnji svojih radova koriste vlasnički softver, u kojoj je mjeri moguće reći da oni transformiraju aparat proizvodnje. U duhu međusobnog neprepoznavanja, Linus Torvalds za festivalski katalog piše o dobivenoj umjetničkoj nagradi. Nije lako dati umjetnički stav o operativnom sistemu, jer iako operativni sistem može biti umjetničko djelo, gdje svakako osjećam da u programiranju postoji umjetnička komponenta, on u sebi samom nije previše umjetnički. Najzanimljivija stvar kod operativnih sistema je, osim tehničke strane koja je očigledno meni nevjerojatno zanimljiva i izazovna, što sve drugim ljudima i aplikacijama omogućava da naprave s njim. U nešto umjetničkim terminima, operativni sistem se može shvatiti kao skup pigmenata i boja korištenih za slikanje. Oni nisu slikanje samo, ali su očigledno važan sastojak slikanja i mnogi su veliki slikari trošili puno vremena praveći boje, uobičajeno svojim rukama, ne bi li dobili upravo pravi izgled za svoje slike. Iako svijetu kompjutera ne nedostaje društvenog i političkog aktivizma, sofisticiranih apstrakcija i refleksije u prepoznavanju unutrašnje logike programskog koda, ipak se rijetko nalaze hakeri koji će razumjeti što je točno žiri Ars elektronike prepoznao u radu Linusa Torvaldsa. Da li je to rad sam ili je ipak više prepoznavanje tragova koji je projekt Linux kao dio jednog društvenog projekta ostavio u svijetu. Linus Torvalds, izvrstan softverski inženjer, haker, komunikator, duhoviti govornik, ipak nije ta iznimka potrebna za sretni susret umjetničkog i hakerskog svijeta.